katay de cross ka Namarka jingwan ya jongi kali kit mau ke bekit iki jingkit ke bakya bat lese ke bekit palat put ha ka surok yat kali ke badan nak senong ar pomer bat ke bayat ter senong sok kwai bat mi shedu sepatar khama jirang kane ke surok ke badang sudap sena thamai kala julor no bat ha ki babon ki jaka ha kane ke surok kala peithliu namarka jingwan ya jongi te ki trok ke bekit iki jingkit bakya Nagalyang jong kaseng National Neutral People Riboy District Unit lengba ba thelut sengkli beri Presiden na Riboy District nangta ha kejing dan lang jong ba Brab Shon lengdo beri Vice President uba Christian Stan beri Finance Secretary uba pensengan namsau beri Organizing Secretary kilapan pau ya kejing sokya ber kejing persya halor kene kekam da ke bang ru ba kejing kemen balayo ya ke surok ke bathamai kala jano hadin kejing i kejing julor no ke batang siteng por Liang kaseng NHP Riboy District mantakas ngi sokya halor kejing ya jong ini ki kali overload ki truck overload banyak yang ni nalat arpumer ban mi cha west bacha asam kumju ribun ki bayat nang ne retang menta cisnem podon kan ke surok ke barang sudap sna thmai kala urpat urpedang kala thleu ande ke bujnge yaki pat ba langsung snong bahap chagani githan kam de ke surok PWD ande ke tang surok snong banyak yang ne ribun ki truck overload ki yat bet nang ne klaim gano ka permission ki yad ane ka surok snong ane ka don ka surok PWD ka barung na po umling ane kim juyat nama ba khamjai khandiat ane ka jan nang ne ka sekot ane bun ki yad nang ne le kene ka surok kala thleu kala urpaj urpedang mana wan bakli lada jia ba kene ka surok kadang sniu susu nang ne chikmat ane nagal yang sengi persya jur ya kene ka jingwan jong ni ki overload ane ka bu jingeru ya ki paiban sung snong khamtam ma ka pangastom ma kalait kawan jia ba pang bastom nagada ko jing sni ko jing surok tang steng ti la po cha jing jaba susi are nagal yang seng nang ne sikmat nyu khang persya ya ki trok ki bawan nang ne ladang yo i bal adang ilap ni 1.5 bet ya ki